hakabalingkong somansang nasukwa bankran nakabasay yaw konrak sangma batang namar bameladap banpule yakabibiye napo USA bameladap banpule yaka NBA napo London kamot banang banpule banpo bat bansusu pareng tang mame ukon raksang mawang baya kajing pendai put lale kakum kikot kisna kakum kikai put jong snam arajar khadwe ikwa bangkran na kapasay ukon rak kani kakai put jong snam arajar khadwe barhakani om semato bame mendido ya kalengkong baya kajimrigau chapo asam kakai pot jong snam arajar khadwe kakran na kapasay bakini kiar tuli gisnong kide banhap hapo Meghalaya kaipat kapapulong yame bamen top bamen gelar bamen yalam bakla yaki pata ng sungsnong jong kadala banong baka dia penbet put la penbet kakun kikai put lani kakai put jong snam arda khadwe delor katakanong rem bangila aino yakajim rigao ila aino yakalengkong chapo asam mereka jingpo angge kakarancay baka sector 6 kababo po bakla para baro kisnong kinhap hapo Meghalaya habaka sarkar haus nama arda khadwe kapha yakinigikot kapha lumbak ringkat kimap ringkat ki electoral rule ringkat kikot kisna nalu kisnong kibaladang banpun sisa bakini kisnong kihap hapo Meghalaya kaya ipat kabapulong yokon raksangma haringkat kinong buat kitangu bandi kijaka jong kihima kasi chapo asam memot penyelam bakraya no kumangon tang nama pemenang melawan berpuli na US na UK menang berkan pareng kamot bau baro udkot yang ada inre nyotrek umnang berpuli pareng lalu umnang berpok pareng wat yelam bakra wat syukur wat top yang ada inre nyotrek tang nama kita gisbongot kita ki handicap kumbong barok kamot babarok hatran lak kinong syong lani way po way bukot na kadait meriyo ulang handicap lang kumulong makigis bongot kata kadang message kabasay syokon raksangma balik kakunhun gadang nikwaru bankren sa kabasay syokon raksangma banagapo sa kapolwang buong lasyo banpendet yauput ang lasyo banpendet yakamuyu kabaladat banyato kumulong no sekretary na majirang mana ka constitution na kari India tat hadu mentan yung fursan peligisnem lawan ra kajingpun kala lamig amendment da kisis pak tamsin kanya ayu ya katukakot laipit bantar banpo na kawe lana medan kamon kata kari kajingkali kamangikwa bankali yung konrak sangma kakot kabangyasain tang mame pun himanta Biswa Sharma klan nasyam yakaray jong hima khasi klan nasyam yakaray jong district council klan nasyam yakaray jong ki regional committee lasna ki regional committee banay ki report lani ki kaipot kiban peti kena bahkan no television nakini kibadan kibinya kada pot kinhap sa Assam bat kinhap sa Meghalaya dekmasong si kalong baka regional committee ng Mariboy yakabalasan daw ba Preston UMNE daw pinang me umenesta bada sakyat lamari UMNE naponong po kibalikikot Jakali regional committee kila ay ka report bakini gisnong haka sector 6 lani ka sector kabandrio ka Jimrigao bakalengkong kiniban hap sa Meghalaya na markikot kisla ka historical facts lani kita ka tunay ka dongki kihap hapo kahima kasi kadilang try ka jaka lalong try kahima kasi kiniban hap sa Meghalaya tigabasusi galang bakumbang ilat kakong tiar-tiar ikubang hingilale
Kasin syong kabaningkong kabaw Konrad ukendu himanta hapo silong ondan presiden umdan nakajingko balay umdan nakajingko balomla banay sikipay ba nama kumboong don kadaw bat don salandat kajingnya syong kabakhado syong bansanya kay moyu kajingnya kendu apedang himanta batu Konrad sangma om simlaay walang ilapan yung baom dan omla banay boleh omla banay ya kajingnya syong kibay syong hapadang pat lai sautali ki ay ini kajingko kajing kali galang dan ayu salandat baba fisdrong undan jingko haba filiru undan dak komot kini kiar keling meeting kibau Konrad usyong berhimanta beswa Sharma om simlaay lana penting paiba namar kidan kiai kiba mati kila pendat lesi kadang-kadang kaba peleng ya kasorka gadongi hakajinglam kmak jong Konrad sangma bandeno ya kata kakak square kilometer hakani ga phase 1 kasorka kabaladat hakabakpa ikini kikot kam simlaong baka Meghalaya kadawa tangkat praspa square kilometer lai 5 square kilometer dari kawan babaro lai 100 square kilometer kadai jong ka Meghalaya kading kali galong babalay pat Konrad sangma udi lano aino marsiten nga kajaka jong hima kasi siya kasokal asam kata kading kali kamangikili Konrad kalau benda eleksi kata-kata kaba lapelong ya ke NPP ya kaba langkmat dong Konrad sangma kemusian dang benden bensisni niyo iya ka kubur bau Konrad sangma baka parti ka dongu kinle jele ya ka election sa orisa cuma dapat dia cakiwe gitla yo bisa nih yo bisa nih KNPP, kaparti kepadang sukau dan bendo. Kasih kali kalong yuk pisah na Kini kita kisyan. Kiba peni, bakini kibriyo. Kini kibriyo kim dan syo ya karat kerem. Ya karan kerem. Kim dan syo ya kajing saupo. Kikoy, bandi, banlilam ya kakendo kasyap. Bakadeng kumong barat. Tinot. Namar barikasi dan dia kabriu nyok trep kamdai ka kendau ka siap ka dongki banda dei kandan ka jinga pendai pot hapok garo ngam tarai watang sinci ka kendau jong ka aking jong kinokma Konrad sangma unut banai syasam lane japo Bangladesh dai namar bakadei ka kendau ka siap jong ki hima khasi yalo kata kanorem bosanut bandi kumbalong namar bangiyo ikinong mikmat kiba kulot kiskor kiba malak hikmat kiba mlak pangkran kumbalong di kanwingot ki MDC yung NPP hapo KCDC men-step siyang meeting lang all party MDC meeting right away bangi persya MOU last time na kasorkar hadian argenta poy phone oblay dongki ubasyang na sekretariat banang hey mayale ayo Kilawan tanga dia lai kenta ten barakan wengot rong akam raw siam banang ni penyuweng ketua resolusi yang balasain mene kibit kembong barok kikalbot tambakan deh dekat kajing malak kadongki kajing kiuskong kadongki nama balai ke NPP kalabon palak terpisah tolak kadong sedang Kumbong, usam lalum lang hapo, nong stand, wajah kipan kanang ya kini, banbat kontrak di high level. Nina di high level, haka history juga, jala kadongi kini sanpong tuligisnam, kadang-kadang rasorkar bermentah, penilut di high level. Tinrak diang, pamil diang nanti, tinwarak petar kema, ladal high level, surok AI sanajar. Damai main pelat, Mekit yang mausun, hapsil, yang high level. Kajala kadunang di kispakrun, sistem, nau doyang nadu bakang, banti doyang, dari high level dari yadbet. Man kamit, man kasni, non jingkang eki nawar balai, hapsil dapat pisah,
bagi high level di penyak di Surok. Kadai ke history hak jela ke jongi. Bahkan ni ke sorka ke mentah ke don di high level. Ke bama kalen. Bahadian warfo arfulai. Nada kini diberi kiwan biang hakabor. Yok bang hak ban kang tala ya kayen basem bat ya kayen seja ke jongi na mangki kana. Kini diberi lada kinot bantu. Lada kinot ban bat wat ya kapan kana ya kayen basem ke jongi jindon dengan jongi kikuloi banwan bandrung bat bantu bansem. Nya ban perkat ya kata kajing sisa. Ni kualu ban keren dah kabasay yo konrat sangma. Bat ya kasokar, bat ya kaseng ko dong. Mekloi ban peleng ya kasnong ya kajela ka dongi. Na kajela ka botep kum kawai ni kijela ki bapaw nam. Hapo katan sa Tailamingi kum kata ka Educational Center for Education. Lani kata kajaka kababaro kinong song ki kena puli. Napo ki state dan kijela ka katan sa Tailamingi ki wan ban puli. Hati college, university ki pada nasional. Di konstruksi kalong bahkan ni ka sorkar. Lapan kala pat ya ka kum kata kajaka ya khalai lani kajela jong kajaka ya khalai. Pat kabakam solusi kalong bai ba Preston tesong. Uwei na kinoelam ubangi kakading sisa ni pet kumuri orang ba uban nyalam ya kajak benri ka jongi. Di solusi kalong bawa iba Preston ru Indonesia ya kabor ban keren ban penpal kini kijingja kumakalong hakini kisni baladab nakalyang dong kaseng nilalet bani kendu yai banong basa lane ba Preston katukara jong kasorkar ban sina lane ban pelong ya kajela kajongi kum kata kajaka ya khalai ni persya ya ka ba Preston wang akmak jongi bayam kamdan kum kata karai. Dengan em dan menen yang yo jingtep bafi fiong dan mereka sorkar kalau ada pentung yo chairman yo commission pentung yo member yo commission hang ta hisang penpun ki officer batau officer busong apo ka tax department uang bahoy sa ada pentung mano bai por pentung ujian speak isang mau ada bandrai ba Preston di petisian dan jingtep menen dang mikot kubot yang ba Preston bandang bayam kasokar kan sange lada kadon kajing persya dan konstruksi kalong bamai isu darab jat yang kena sorkar nantek yo jing mentoy ayu bakai ke pelong ai ben le yakini ki bandarab jat yang kena sorkar kantam be yakini ki armut kinoilam ke NPP menen yang baka sorkar kanam le kanam mandra ki kasino akan gejela kajongi namar om don an rebenong ni ba Preston Kidon kaan ya kabasok ka jonguhi ladep bansna ndai tanggaan hakajingwat jingtep ka jongi ka sorkar ladep ban priang ya ki application na ki company ba fair ban ban bu ya ki kasino hakari jela ka jongi kini ki kam ki bakali sorkar kale ki banwanra ya ka jingtron ya ka jela ka jongi Kibun, kiai, kibaka sokar, hapo, ketinggalan ke NPP, kile, kibala banta, yang ketinglong tingman, jom kerjalah ni berkoi. Ni kuah ban keren, daga basay, sama sokar NPP, bakai cuaisi, kanom sangpat, hakabay day, bat kino, kimat, kibakta, yang kajat benrian ng konge. Banyak jelah ni berokoi. Kaya cuaisi kan yang sakmat ban penpau kajing persya. Kumangilong hanong stone kaya kajing sang jong kajing aki kajongi ban penti kena lalu ban penbor. Yo konrat sangma haringkat bak kasorkar bagidai ban petyang ban review yang yakani kaya muyu beriti kaya muyu bean kabalay soy apa yang konrat sangma baru Himanta Biswa Sharma. Kaseng kasanang pelong ni program di fair. Jika badan kami ni, kum kajay benriyo, kum kinong song, jong kadong katan bodar, bakum juru,
sama jelah berok kowe kalau menghap bansu thuk yang kini kiai cai kan yalam yang ni kum kajai penriu cai kan yalam yang kajelahi berok kowe kaseng kanom song thaj kakhot batawer yang ni lang berok kumlaong mene nang ni syakmat kasorkar kalaong baladek benrai bakin sa syong lani kin sa sedang yang kata phase 2 lana kawat kabaar ban pendek put kabatang bawat kabanengkong kimikat ni kikenrum kawat kabaar ni kande kabajuat tam hidon ni ka block 1 block 2 kabada ki hajar square kilometer kadaka jong kihimakasi hidon ni kanongwa mau tumur kabor duar kadesh domria ka khanduli psar kini jaka kibayatam hapor basdang man pendet ya upur usam ukon ratsang lawong bangin pendet suai kijaka kibakhamsuk ladatangi kijaka kibakhamsuk kanni lale lawan rai kisingkulmar perkat mafi kan jayu kamtam ya kani hawat kabar kapodon kijaka kibajuat banyak pendet ka blok 1 blok 2 kamdei kadaka kabasok ban pendet kidon kiki kiba kasokar ka banle maka jindawa hikalong babaro kisnong kasipnar kibana na po blok 1 blok 2 kini banuan supok Meghalaya kinle kumno ban pendet yang kani kawat kabaar kabakhamsuat la datang ya kani bamanta kilale kulmar katne iya kikot kubur nakapor sa kapor ukon ratsang maung babaro kipriang ya kani kajing pendet put jong ke NPP jong kon ratsang ma jong kani kasorkar MBA lada kalong babaro kipriang kajing kali kalong babalay di hima jong lipan ya balet sa Supreme Court ban yale persya ya kani MOU lada baro kipriang balay wa mali jong karamray uha balet ban kerpat yaw kon ratsang ma bak yakren biang ban penpai ya kitu gendriu kli kilai kli kisnong kibalalet no asasam lada kalong kabala biang balay ba mangi hapanuan hangni ban pentau yang persya kadongi kumangilakren nadu kabasdang bangin persya ya kadin pendet put dari persya ya karukom pendet ya upur usam mana bangkwa bak sampau tulingis na ngilaya lenti kung kajela kabapura bangin yono ya upur usam ubabiang kidon kijingken to kidon kijingken no bakai cuaisi kala politik sebenarnya bakai cuaisi kaya lambak lah yang pada Delo katakan orang bangi sakot ya kasorkar nikot ya ukon raksang ma nikot ya minister nikot ya kianali kibakersan ya kali kaya muyu bakiluan cakmat upat ba lada pidan kot ngir ngidan kikot lada pila pan prinsisa bakajing pendai put kare kabalabyang ngir ngitsong na sajin lada pimla pat lada pimla pat tiap review lada bantek biang yang tu kaya muyu yang bersusi kalong bakajing kot kajongi hakani gasni om simlai watang kawe kadur jong tau nong kersan NPP lada tau nong mi ikhmat nakaseng NPP bat nagiseng tibadon na kasorkar dagay choice kung makalapan ba na lada piwan na piwan ka program kajongi ka meeting kajongi kadingalang kajongi kanya cakmat baupat ba ay baupat ba onray kapapiyakot banyele pimi hamadan lada pimi hamadan banyele kamud balaray rem lupa fi berkata kajing rayrem kumbong badan bak lesi kani kasni kandai kasni bawan rayrem di kini gibril tibadan bat tibalek kamkai ya kani kamat kabakta jaka jinglong renyeng jongi kum kajai benril nikwa ban keren ru da kabasay segitu gibril dibakento nakapor sa kapor baka ni kadai isu kapag kay choice kasyem namar baka kwa namar baka support
lani kaai ke kersa yelu tegaseng kumunoi alam ngayeng hang ne balong itu gibril balada fisno banni syakmat nakabenta di isu jong kajat pedril lada piong bangini syakmat nakabenta di mat ki jura ki bakta ya ka hok lang beriu mandriu jong kajat beriu tong ini pengilai politik sukam lele namar ngidon pat ya kata kajingkwa kadangi banni syakmat ban peni kemudian barhem mene ladang ngimi mentah ladang ngimi ladang day mangi manopat lada kali dapat teng ke pemerintah kami syakmat ban penpau yang kijing persya yang kijing le jom kini kiblai sansam kibasyong hamte apa sekretariat kibasyong apa assembly mano banmi kanjayu yang kapat teng ke baluan kanjayu yang kiksil kikun bidongi lada mangi ki pemerintah ngimi syakmat Parni ngakot ngawer yang hilang baro bakumbang laong mene kijing sisa kidon kikot kisla kidon ladaw konrat sangma ki minister kidongu ki meli kidongu kiong bangitong ini debit tong ini pelong kedingan tanya KYC kinoilam kidongka kilong di balakloy lada kikot yang hamong do tambah kadai banlong hakmat dong patba ndaya sekretariat ni muan lada pion yang ini estainya ban peni pijai mafi nyilat mengi ngikloy tambah kadai banlong hakmat dong patba ndaya sekretariat nyin kwa ban estainya sekretariat nyin estainya hakmat dong patba hakano ka jaka hakano ka pur hakano ka sni penbet mafi pentet yang nginwan ukon rat sangma unang ban penbet tangnya itu di bangsa tu ya kai mau keren kumalaung mene udah ubril kumelapas na po US kumelapas na po England kading keren parang yung ule si kibabul kibayasong batu kim so tu ya lor kata kanong ren basyukongo bet kadong konrak yes sir bet nandido ya kalung kasih kadong me yes sir kenyap ki kuang ki kadong me baro yes sir ya lor kata kanong ren bagi satu ya kami akan pas 12 kilometer. Sama kadingkran parang jong konrat kini ya I5 English bang. Kidong ikim soto. Ngidang dan ki minister. Ki banyakran ya pe. Ya kran iki isu jong kajat benriu. Iku makran ya umal. Abzaf lut berokat. Indan ke kapan ai. Kalau kata lu kumlakran dan kinongkran mana lesi kadai kapur. Yang ni kum kajat benriu kum kadong katan kum kajelai hiburak kowe bangin daya jit nyen daya perkat nyen daya pusan habang ipak ekonomi khmat tidongi wat jit ya gitu tiba filayo ilpa ya karong badang pi mentah kiban suya salut yung konrat sangma bayo jen sangma wat jit chu ya kinong khmat Kiban kalarong na uwi ubanay, so uwi ubanay. How December, pet na Congress. How January, let sa meeting sa TMC. Baka TMC kan sa sponsor ka, war bulay. How banay match karong road sa NPP. Lain telingi banay, lain telingi party. How November, war huway. Benyo konrat sangma. So bam langsung teman ya sang markhmat lo. Mentah pati kading jelia. Kading penkius kong yung konrat sangma haman na meeting balen. Kita kini kinong mikmat. Dibangi ngijit. Kadai kapur. Yangi kung kadai penriyo. Kung kadong matan. Kung kajelai barokawe. Bangin puson. Bat bangin perkat. Dibakong gino. Kinong mikmat ngikwa. Lalu ngidon kam. Ngidon kam kinong mikmat. Kibadan, yakaman, banyeng. Upiyo Shazarika, uday tang minister. Ujongi, don ka deputy chief minister basyong hakamit. Piyo Shazarika wala banyeng bankri yakamay jong parado parasnamo jongi. Deputy siya mo bada ng tao umla banang tanskentilo. Kibakong kita, kinong mikmat, hijit, kibondan, yakaman, banpeni. Lada kalongkong niya. Ngong nga pinipari ka ni ka phase 2. Kawat ka baar ka bakin penday.
kandai gajing yo dunong bakajing yang beriu yang ni kong gajat beriu nama kijaka kiban pendai mentah nani sakmat le kini kijaka kibasong di pardo parasnam gajong ni hatong minhon bagi pardo parasnam gajong ni on capa asam hatong minhon bagi pardo parasnam gajong ni kinsa berat kinsa kenjan bat kinsa keladong we hakawai pat kejelar kata kali gajing kali kabangi ni haban perkan bat bantusan bah kanong siyem mi kapur tang nakini gigintin na try nakijingkren kibalakren nado mene baro ngiesay baka jingle jong kali MBA jong kali sarkar kalong babakla nrei tang ho MLA jong fi ubang baka badai tang hagi MLA lai pun riungut napo kasi jantia kibadan bat kani ka sarkar ka bamunta kiong ka badai dai mangi baro kinong song apo kaput lakalong sa po West Hills, lakalong sa po Riboy, ni Soto pangitup ha. Kilong si Bombay. Baksa kaway. Kadingkain po. Jong konrat sangma yang ada duri madangi. Sa Malaysia barok ikram-kran. Hakali kawat kabar. Banten dai po. Uhimanta biswa Sharma wong. Baka blok 1 do blok 2 namar kini jaka kibahap papok ka Karbi Anglong District Council ka Karbi Anglong District Council kandon benta ka regional committee kaban penday yo po usam ndreng chief minister jongi tang sikan tien ukramon baka giant hills autonomous district council ka khasiel autonomous district council kindon benta ka dinga penday yo po usam kata kadai kading yurat kading iban ya kita si Dorbar Traini kijongi kemudian you di council kali kanong pet kanong sumar ya ki Dorbar Traini kijongi ya ki riti kidustur kijongi lada ya kata kabur ukon rat sang mau mitu kabamot baum kensnam ya kajat meriu kijongi kini gidak vision kibapeni bau ni ubriu ukon rat sang ma uken po ya kajat meriu nyoprel Peladaya ubriu bakan po yang ada meriu. Kaya kabangi gini balik. Gini ban suku bak perkat ha. Kapur kamslem. Arpo arpulai kamslem. Dengan bendri kawai pak yang ban suku tu. Yang kabut sianti jauh ni ubriu. Hiyo iya kikot kupur kini gisni. Upun benar. Baka sarkar Meghalaya akan pelut. Katan keluar tingkah. Kita masa fair. Kiban pelong ban sedang dadu deu benai uban wan tak hadu benda poi ka samo election kamu dayu ban pelot bisa khatan keluar tingga nak benta ban wan ra ka jing sobha kita balai upa bane kani namar bau kwa baki kun samla jang ka jai pendri nanau fi kani jing sisa saupo hadu 100% kinong chong jang ka jala tidak ikut samla di Manado Karta Khatra do live sansam. Lembah kini kita masa ukon raksang ma bak NPP kikwa ban penklub ya kimat kijura kibakajai penrio kaya kun tada dulu kini kilemat KLP kajindawa ban penrong ya kaktin kasi haka kendet kabafra kajindawa ban penduk pendam ya kasih kita kini kimat kijura kibangi hilabo Ahmad jong siam kaji dawa sakawai hakini kisni kibeladam kami kawai ke notification nak sarkar Meghalaya kabong bahakitam DSC kamu dah po ke district selection committee lada kadeh po Garo Hills ugaro unyo baro 40% lada kadeh po khasi Bajante Hills Onya samar 40%, gomur kasih janjak 40, garu yo lang 40. Kadai kani, kamdai ke jingyurut, yang ada beri yang ni. Abang ikwa, bangilaong yo bangikwa banyak kenduk ban pendet, ban peni. Dadu kani khlemat, ukon rat sangma udang, semlak kwa banyak kenduk. Namar usupu, kumangalaong ni pimene, kadai gidak yang penting iben, yang ada beri yang ni. Yang banyak ni kita masa, kumangalaong bener. Kani ke jingkwa jong konrat sangma bon wanra ya kita masa bon pelut pisah kimdai kiyai kita tang diput sianti gijongu baai kedai pendri wajongi kinong song kin muja kita masa nadu benai Oktober
Aduh benar Februari bandala poin election kelut barokhot. Kata ketika puisian ti kadang ban penkret ya kimat kijura dibangi kung gajat berin ya kendo. Tika niya kalau ngajing kentu yang ni si pardo parasna. Bangin perkat ngin puson kini kita gedak kisen ki bau niu beriu bat kakenhon gajong ti kwa banyurut ya kahok ya kanong kenti gajong ni kung gajat beriu. Tika nom siem ya kapur ngakot ngawe refi manakali yang kapaseng kani kamdei kabakut lainang ni kitadon kitinyalang lesi tibandong kini kisni ikhman ngakot ngawe lepai fi belada kadon kata ka program yang panakalian yang paseng kam pendai kabakam he cu hapeng lesi kadaka kabak itu ki bamatla kinyoi bat ki bakelut kinyo snow ikot ni we refi bapinuan cakata kitinyalang kumengiong ba abaca kita tidakah kinyong sebodar lani cakaput kamta tangya fi besong ni delada sakta kakta lang yang kamet kajong ni uwe bukon jong kajat kandir kublai sibun kublai siadarmu yang kapor kajong pi pakam tamle ru yang khot berisipai na kai choisi kibuan na keleng hat nimla banai kublai pi uwe simet kumunoi lam nasuman ai kublai na kalyang kiparanoi lam kibadan hangni pang ai kublai berpilai pelai na kapor banuan na kijaka kibadengai Tiwan namar wafida ni kadikit kli nakabenta kari bakajat beriu pangakan tu isi bakani kebensiam baniale kari kebensiam baliit ila kajat beriu kamdai bandit no tangsipon ni kadai benang ya hem kadai benang ya ini baknang bangin penti kena bakajat beriu kadong ni kadai kajat beriu kebaem bak kebansa pateng kublai sibun tur syafrang sipai kari Islam HYC Islam kajat beli neutral bakadong katan kemani western di bawah ini baru kublai sibun kublai sedarmu beli pun sama